Da, meder. Moram maknuti vodu. Evo, doći ti tu. Onesi se konjo pokaku. I utrka je počela, znači trče Marija Skender i Marina Barišić. Marija Skender je u vodstvu i Tomislav Rajković četvrti par. Katarina Nerović ulazi u drugi krug. Na prijarnosti nema ništa. A imam budaleti u tači. I recite kad ste spremni. Ovo pobjednika u Arapa, znači prvo mjesto Ana Vučinić, drugo... Može! Hoće od sad trčati, jel? Znači prvi...